mureke tuganire kuri iki cyaduka kirimo kuvugwa ahantu hose. AI yabaye AI, ikoresha AI ahantu hose, ukumva AI ese bimeze bite, ese igeze he, ese muri Afurika turayibona, ese niki izatumarira? Iki kintu rero nicyo nshaka ko uyu munsi tuganira. Turi narebe n'uburyo amakampani manini cyane arimo gushyiramo amafaranga menshi cyane kugira ngo turebe iri rushanwa, iri siganwa aho rigeze rya AI. Mwongeye kuri Rwashuti z'umuryango itamtam aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Iyi AI rero nkuko ari icyaduka abantu bose bumva bayiganira, hari ikintu navuga ngo tuyiganireho, twibutse yuko ije nkuko internet yaje. Muribuka ko internet igitangira yamaze igihe nk'ubu ngubu mu bihugu bimwe na bimwe, hari n'ibihugu kugeza n'ubu ngubu batari bamenya ibya internet yaraje, ariko ugasanga bamwe bayumva gutyo gusa. Internet ni igiki? Mu gihe abandi bamaze kuyubakamo business zikomeye cyane, bazikuramo amafaranga menshi cyane, mu gihe abandi bagisinziriye batazi ibya internet. Nk'umuntu ugifite za telefone za katushi, nk'abantu bagifite za telefone bakiri mu biturage ahantu hatari na internet, urumva ko ibintu byo kugura online, kureba ibyo kubera mu kindi gihugu, urumva ko kuri bo ntacyo babiziho, bo bazi ibirimo kubera aho hafi. Nk'uko isi turimo igenda ihinduka cyane, abantu bicara hasi ntibaruhuka mu gutekereza uburyo bakora amafaranga mu buryo bworoshye kandi mu buryo uzakomera. Turi mu isi irimo kwihuta, turi mu isi y'iterambere, nta kwicara, nta kuruhuka. Abantu baracyari muri muvuma gusa kugira ngo barebe ko bahindura isi. Reka rero turebe amakampani manini cyane kugeza ubu ngubu amaze gushyira amafaranga muri iri terambere rya AI. Kampani ya mbere kugeza ubu ngubu ni iyitwa Microsoft, imaze gushyiramo biliyoni 98 z'amadolari. Ni gusa hagati y'umwaka 2025 na 2026. Ayo ni mafaranga imaze gushyiramo mu kubaka ibyo bita Azure AI infrastructure, ni ukuvuga ngo ibikorwa remezo bya Azure AI, no kubaka ibyo bita OpenAI partnership, no kugira abantu bakorana n'iyo OpenAI na Copilot ecosystem n'ibindi muri kwishyira muri Office Windows. Izo nama application bakoresha muri Microsoft rero kugeza ubu ngubu ikaba ariyo kampani nini irimo gushyira amafaranga menshi muri icyo gikorwa cya AI. Abenshi barimo baravuga ko AI izasimbura akazi k'abantu, hari akazi katazongera gukorwa, bityo rero abantu bagombe bimukire muri AI bayige. Yes, nibyo, ariko hari akazi nk'uko turi bubone katazigera gakorwa na AI, n'ubwo bwose bazabigerageza, kandi AI ishobora kuzafata igihe kinini kugira ngo igere ku bantu bose, kandi ishobora gufata igihe kinini nk'uko idashobora no kugira aho igera. Amafaranga bashyizemo bakabura abantu b'investisamo, ugasanga bipfiriye mu nzira. Ni ukubitega amatwi. Reka turebe kampani ya kabiri nyuma ya Microsoft, hari Google nayo imaze gushyiramo kano kanya agera hagati ya biliyoni 85 kugeza kuri 180 z'amanyamerika. Iyi nyo ikaba ivuga ko ikora ibyo bita Google Deep Wind Gaming Models, Tip Chips na Google Cloud Air Expansion. Ikaba irimo kubaka ibyo bita gaming nabyo ni nka ChatGPT, ni ibintu ukoresha muri application zabo. Google kandi is investing heavily in both muri research no customer air chip. Irimo iremveta cyane mu bushakashatsi bwa AI, uburyo yakwegerezwa abantu n'amachipu akoreshwa muri iyo AI. Iki kigo cya gatatu nyuma ya Microsoft na Google hajemo ikitwa Amazon kano kanya imaze gushyiramo amafaranga ari hagati ya biliyoni 78 na 200.
mu kubaka ibikorwa remezo izakoresha muri iyo AI. Hari nk'ibyo muzumva, hari ibyo bita ngo customer chips, zumva ngo Trinium Venture investment in AI startup, mu bagitangira izi investisa mu bantu bagishaka gutangira gukoresha iyo AI. Amazon kandi ngo izi aggressively scale AI throughout W dominance, kandi yo ikaba irimo kubishyamo imbaraga nyinshi cyane mu byerekeye itumanaho n'amalogistic. Reka turebe kampuni yindi nyuma ya Microsoft na nyuma ya Google na nyuma Amazon, haraza iyitwa Meta, ariyo yaguze Facebook. Iyi ngiyi imaze gushyiramo $60 agera kuri biliyoni 60 kugeza ku 138. Nayo irimo kubaka ibikorwa remezo bizakoreshwa na AI. Hari ibyo bita ngo data centers, aho nyine hazajya habikwa nyine amakuru yose, kandi ngo irimo irakora mu gutangira mu gufasha muri iyi ntambara yo kugira ngo Facebook iyi AI igere ku bantu bose. Nyuma y'izo ko ari enye tumaze kubona, reka turebe iya gatanu, ariyo yitwa Nvidia. Ikaba iyo ikora chip maker, ikora amachip akoreshwa aho ngaho muri AI, kandi ikaba ishaka aba investors, yo ikaba ishaka abantu bazashyiramo amafaranga, no traditional cap express spenders. Iyi ngiyi yo ntago iri mu bantu basanzwe bapfa gutanga amafaranga gusa, ahubwo yo ishaka n'abantu beinvestisa, none ikembesta ku bantu bakiri batoye. No kuvuga ngo yo ijya mu bakire ikaba gusaba amafaranga, none ikembestisa mu bantu batoye. Batanze urugero aho yakoze deal ya investment ya biliyoni 100 kuri infrastructure ya OpenAI. Ibyo ngibyo reported. Ibyo ngibyo rero ni ibyo iyi kampani ya Nvidia yo muri Amerika irimo gukora mu iterambere rya AI. None reka turebe n'iyindi ya nyuma, ariyo SoftBank. Iyi SoftBank nayo iri muri iyo ntambara yo kuinvestisa cyane participant in mega AI fund rounds. Nayo iri muri ibyo muri iyo intambara yo gushyira mu AI mu imbaraga. Reka noneho turebe ibihugu, reka tuve mu ma company, reka turebe ibihugu. Kugeza ubu ngubu Amerika niyo iri ku mwanya wa mbere muri icyo gikorwa cya AI mu kuinvestisamo imbaraga nyinshi, ukurikije koko ariyo ifite zino za Google, za Meta, na zira kampani hafi twabonye zose, Amazon, Google na Nvidia, byose twabibonye yuko biri muri Amerika. Biravuga ko ngo barestima yuko biliyoni zigera kuri 250 arizo zimaze gushyirwaho muri kino gihe kugeza ubu ngubu mu bushakashatsi bwo kugira ngo iyo AI igere aho igera ubu ngubu. Reka turebe rero igihugu cya kabiri aricyo Ubushinwa. Ubushinwa nabwo buri mu ntambara yo kugira ngo AI igere kure cyane ko ifite amakampani nka Alibaba, nitwa Tencent, nitwa Baidu, nitwa ByteDance. Izi ni amakampani ko arane manini cyane akoreshwa mu Bushinwa muri intambara ya AI. Alibaba yo ikaba ishinzwe gukora ibyo bita ama cloud based on the models. Alibaba nkuko mubizi ni ishinzwe ibintu byo gucuruza mu bucuruzi nka Amazon yo muri Amerika. Tencent yo Tencent yo ikaba iri mu bintu by'imikino, AI in gaming. Baidu yo ikaba iri muri autonomous driving, mu bintu byo gutwara, mu kwitwara mwitwara by'ibyuma cyangwa n'amamodoka akenshi. ByteDance recommendation and generative AI. Intambara ahangaha irimo gukorwa muri iri terambere, nuko usanga Amerika iri ku murongo wa nyuma wa mbere nako, kandi ikindi Ubushinwa kuba irimo nayo, ariko ikaba ifite weakness
ku Bushinwa, kubera ko Ubushinwa bwo weakness ngo ifite ngo nuko byose usanga ari igihugu ari leta ibikurikirana aho kugira ngo bibe private company. Reka tugere ku gihugu cya gatatu aricyo ubumwe bw'i Buraya. Bari mu bushakashatsi nabo bwa AI, bafite amakampani nka yitwa Mistral AI, AMSL, izo nizo nini cyane zirimo gukora ubushakashatsi kuri AI, ariko bakavuga yuko bafite ikibazo gikomeye cyane, less capital investment. Bakaba bari hasi, bari mu investment bashyize muri AI iri hasi ugereranyije na Amerika n'Ubushinwa. Muri make rero iri terambere iri rya AI biri gukorerwa, birimo gushyirwamo amafaranga menshi cyane, ariko nubwo bwose Amerika ivuga yuko Ubushinwa butarimo kujya imbere nk'uko barimo kubikora muri Amerika. Amakuru agaragaza yuko Ubushinwa burimo kwihuta, fast rising challenger, ikaba ariyo challenging yonyine iri inyuma y'Abanyamerika, cyane cyane nk'aya amakampani uri ubone Alibaba, Tencent and Baidu and ByteDance, niyo makampani akomeye cyane y'Ubushinwa ari inyuma, arimo kurya isataburenge igihugu cya Amerika. Mu kurangiza rero, nk'uko nari nabivuze, nubwo bwose iyi AI ishobora bavuga ko izatwara akazi k'abantu benshi, nta cyemeza yuko koko ariko bizagenda, kubera ko biracyari mu ntangiriro, kandi aba investors barashyiramo amafaranga kugira ngo barebe ko bazayagaruza, kubera ko muri business zose iyo aba investors bashyizemo amafaranga bakabona nta nyungu bayakuramo, akenshi bikuriramo ayabo bakabibamo, kubera ko akenshi baba bakeneye inyungu y'igihe kirekire. Kugira ngo bigaragare, kugira ngo tubyumve neza, nuko iyo urebye igihe internet yatangiriye ukareba naho igeze ubu ngubu, n'imyaka imaze yaratangiye guhera mu 1980 nibwo internet yari yaratangiye gushyirwa mu bikorwa. Kano kanya rero muri iyi myaka yose internet ikaba aribwo igisa nkaho ifashe isura, ifashe imbaraga, mu gihe hari n'ibindi bihugu internet itari yageramo neza 100%. Rero bigaragaza yuko iyi AI nayo nibwo igitangira, ariko ishobora kuzafata n'indi myaka 50 iri imbere, 60, kugira ngo ibe yagera aho internet igeze kano kanya, kubera ko kuko iyo ucyukiranye neza usanga hari ama application amwe namwe adakora neza, ahubwo iyo yagerageje, kandi barayagurisha ku mafaranga menshi, iyo yagerageje usanga ataguha umusaruro wari ukeneye, kandi amenshi usanga atwara umwanya munini, nko muri iyo udownloadinze zimwe na zimwe muri telefone yawe, usanga telefone yawe itangiye kugenda icika intege. Nk'uko nari mbivuze rero, baracyari mu itangira mu bushakashatsi, ubwo turebe wenda aho bizagira, naho mu gutwara ngo akazi k'abantu. Ibi ni ibintu abakire, abantu batembera afite inganda zikomeye bifuza ko byazageraho, ariko bizafata igihe kirekire. Nk'ubashize imyaka irenze ijya kugera hafi ku 10 bagerageza uburyo bazakora imodoka yitwara, ariko kugeza ubu ngubu ntacyo yari yageraho, ahubwo ihora ikora impanuka. Baracyari mu bushakashatsi yuko hari igihe tuzageraho umuntu azajya atwara imodoka ikaba ariyo yitwara, ukaba wicariyemo gusa ugashyiramo adresse yaho ugiye, imodoka ikagenda ikaguparika aho ngaho. Ariko kugeza ubu ngubu ntacyo rero bagezamo, kubera ko iheruka kugeragezwa yakoze impanuka igakomeretsa umuntu, bityo rero basa nkaho basubiye bundi bushya. Rero ibyo by'ama AI yego biracyari mu rugendo, ariko wenda ntawe bizahungabanya, ahubwo bishobora kuzahindura ubuzima bw'abantu. Ibyo rero nibyo nagerageje kubategura kuri uyu munsi ku byerekeye AI, kugira ngo turebe urugendo aho rugeze kugeza ubu ngubu. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza, naho ubutaha. God bless you all of you. Ciao.